obutikirizana bwaba ofisi ya town kanso ya Lyantonde lizoba omumpanura zo kushijima embalirira nanokubutura entaasa y'ekibuga Lyantonde abo kugira ngo nibetenga okwika hidara lya municipality. Ujukira bulungi town kira kano nga wadakinyonyola cases za stores ezo za ground rent za stores kanso ya isa budget line ni milioni 19 esiringi emitwala. Aha binji kubahurira ngo mu budget harimo kongeza emishoro etari emwe tibikirizana n'ekyo obwe bari kugira ngo emishoro yo kubanyunyuta eyarengesereza ubwo ko mu kanso abantu baba bawa ku buyombo bwa paka ku buyombo bwa ettaka lya kanso nze nganzi tusijja kukikiriza kubanga ubwo musoro mungi nnyo kwetaaga fe abantu benyini be batulonda kubakikirira so n'olwekyo nganze ekyo sikikiriza ground rent okuteeka ku abantu bafa abawansi abakozesa ettaka lya kanso ekyokulabirako tuyinza kuddiza wali mwami Kenya Rogers twayokera enzigi omuteekeko ground rent ya mitwalo 3 buli mwezi ng'asobola okwokya enzigi ze ne zimalawo omwezi mulamba nga talinaako omuntu amukoze eki amuguzeeko. Emishoro eri kugambwaho erimu ground rent amaduuka n'emidaala nangwa n'abari kukozesa amataka ga kanso. Nga mumaso okunnemesa mumaso kakati byempisa byonna ndi kujo. I'm trying hard even I bring in council money ngapita muchi nendo na tukwera ku masi ndiwine koshele tukaba nani musoke mtuletemu we are mainstreaming plan ekolachi eja. Abana bwa nyuma bashabwa kugira bimwe abashazamo mu mbalirira babone kwikirizana yembalirira ya kanseji hateyemerera ha sente ziri kurenga muri miliyoni 6 okunduza ekibuga nano kushotora emirumeter ryemwe omugandi omuri district ya Ibanda nayo yahereze kuhinguza embalirira yayo eyo mwaka gw'ebyesente 2023 2024 ya biliyoni 29 bitu nkabutosha omumbaliriji ebyo bwegese nebyo bitwire esente ziri kukirayo abebembezi bayireko kwerarikira ahabwo kusharuka kwembaliriji na nakahumbi kamwe atwahinduza budget y'obuhumbi 29 kandi obuhumbi 29 obwo tuza department yatwaraho share mpango ya education ebyamagara nibyo biri kukuratira ebyo bwegese na n'obuhumbi buri muri mukaga kandi tushemerirwe nashobora bimwe habirakorwe okufunduza OPD ya irimehere center 2 muri Kicuzi sub county okukombeka staff houses muri Rimya bitembari reje hinguzibwe neyireko kucendera okuraga hayi district etwire nekoraho eyo 2030 ekiretera bebembeze bayireko kutina okucendera kwa budget kuroga by difference ya 1 billion nekizibu ahalitwe ntabwo kuba expectations z'abantu ziriya higuru abantu nebende ngutu challenge ya manage no mu district nengutu eshaheji okutemba bwaho nekizibu. Some of the things that we did last financial year, we may not do them this financial year because there has been a reduction in the budget. Embalirije bwa nyuma yo kuhinguzibwa neja kusinduka mu kitongore cy'ebyesente cy'ihanga egitwa mu mbalirira y'ihanga eri kuza kushomwa amakuru agagasha kwa Sandeke William na Timothy Mushabe.